Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining leksyon na atong i-conjugate ang usa ka u-ending verb ang kaw umupalit sa usa ka gatos nga conjugations nga common kay sa pangadlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kung kamao ka gani mo-conjugate sa kaw, maka-conjugate ka bisag unsang u-ending verb. Kini ang ikatulo sa upat ka parte ug diri atong tutukan ang conjugations numero 51 hasta 75. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa usa ka gatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lisona mo suma total ni ining mga konjugasyon pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka u-ending verb, ang kaw umupalit. Gawas sa dictionary form kaw, ato pong gamiton ang te form, katte, conjunctive form, kai, ang plain negative non-past form, kawanay, ug ang plain past form, katta. Niining puntuha, dapat ka mauna ka mo-conjugate niining mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagis pag-review sa leksyon 29. Ang mga conjugation nga atong tukion kuyog usa ka ehemplo nga sentence kay molangkob sa paghatag og pagdawat og action, di na mobuhat, tokoro, punto sa panahon. Unsaon pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad ug mga pseudonouns nga has nga pasabot dapat lang, wake mo-ekspresar og rason ug ang noni og keredomo nga mo-ekspresar og bisan pa o maski pa. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Goju ichibang, paghatag og aksyon sa ubang tao. Ang formula kay te ageru sa ordinaryong sinultian ug te sashi ageru sa humble speech. Ato kining gitun-an sa leksyon 69 ug 70. Paghatag sa aksyon sa pagpalit. Katte ageru para sa plain style ug katte sashi ageru para sa humble speech. Atong ehemplo, palitan biya tika og bagong cellphone. Atarashi keitai o katte ageru yo. Atarashi keitai o katte ageru yo. 52 bang, paghatag kanako sa mga tawo nga suod kanako sa action. Ang formula kay te kureru para sa plain speech ug te kudasaru sa honorific speech. Leksyon 69 ug 70 gihapon. Imong ihatag kanako ang aksyon sa pagpalit. Katte kureru sa plain, katte kudasaru sa honorific. Mipalit si Papa og uso nga sapatos para nako. Otou-san ga oshare na kutsu o katte kureta. Otou-san ga oshare na kutsu o katte kureta. 53 bang, mudawat sa action. Ang formula kay te mo raw para sa plain, te itadaku sa humble speech. Leksyon 69 ug 70 gihapon. Modawat ko sa aksyon sa pagpalit. Katte mo raw sa plain, katte itadaku sa humble speech. Magpapalit ko sa akong amigo sa Tokyo og Japanese shrimp crackers. Tokyo no tomodachi ni ebise no katte mo raw. Tokyo no tomodachi ni ebise no katte mo raw. 54 bang, di na mobuhat. Ang formula kay ang nay mahimong nakunaru. Nakunaru. Leksyon 72. Di na mopalit. Kawanakunaru. Kawanakunaru. Sa winter, ang mga tao kay di na mopalit og ice cream. Fuyu ni wa dare mo ice cream o kawanakunaru. Fuyu ni wa dare mo ice cream o kawanakunaru. 55 bang, mubuhat na karon mismo. Formula ru tokoro. Ru tokoro. Leksyon 66.
Mupalit na karon mismo. Kau tokoro. Kau tokoro. Mupalit na ko og auto. Dungan tag-adto sa dealer. Boku wa kuruma o kau tokoro desu. Issho ni dealer ni ikou. Boku wa kuruma o kau tokoro desu. Issho ni dealer ni ikou. 56 bang naas tunga-tunga sa pagbuhat. Formula, teiru tokoro. Teiru tokoro. Leksyon 66. Naas tunga-tunga sa proseso sa pagpalit. Katteiru tokoro. Katteiru tokoro. Naakos tunga-tunga sa proseso sa pagpalit og auto karon. Tawgon ti kagbalik inig kahuman. Boku wa ima kuruma o katteiru tokoro desu. Owattara mata denwa shimasu. Boku wa ima kuruma o katteiru tokoro desu. Owattara mata denwa shimasu. 57 bang maopagyoy pagkahumagbuhat. Formula, ta tokoro. Ta tokoro. Leksyon 66. Maopagyoy paghumagpalit. Katta tokoro. Katta tokoro. Maopagyoy pagkahuman akong palit sa kotse. Dali, manuroy ta. Kuruma o katta tokoro desu. Doraibu ni ikimashou. Kuruma o katta tokoro desu. Doraibu ni ikimashou. 58 bang hapit gyud mo buhat. Ang formula kay ru tokoro datta. Ru tokoro datta. Leksyon 66 gihapon. Hapit gyud makapalit. Kao tokoro datta. Kao tokoro datta. Hapit gyud ko makapalit og daot nga mansanas. Kusatta ringo kao tokoro deshita. Kusatta ringo kao tokoro deshita. 59 bang pag-ekspresar og tumong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus ni. Conjunctive ni. Leksyon 67. Ang conjunctive ni mo'y gamiton kung ang atong main verb sa sentence kay moadto, moari, mopauli, o mobalik. Para mopalit. Kaini. Kaini. Dali, adto ta sa supermarket para mopalit og pagkaon. Tabemono o kai ni supa ni ikimashou. Tabemono o kai ni supa ni ikimashou. 60 bang tumong gihapon. Ang formula kay ru tame ni. Ru tame ni. Leksyon 67 pod. Ang ru tame ni magamit sa bisag unsang verb nga ana sa main clause. Aron mo palit. Kao tame ni. Kao tame ni. Og parehong sentence, dali adto ta sa supermarket para mopalit og pagkaon. Tabemono o kao tame ni supa ni ikimashou. Tabemono o kao tame ni supa ni ikimashou. 61 bang mo desidir nga mobuhat. Formula, ru koto ni suru. Ru koto ni suru. Leksyon 73. Mo desidir nga mopalit. Kao koto ni suru. Kao koto ni suru. Nagdesisyon ko nga mopalit og kotse kay gusto ko nga mag-driving sa probinsya. Inaka o drive shitakatta no de kuruma o kao koto ni shimashita. Inaka o drive shitakatta no de kuruma o kao koto ni shimashita. 62 bang mo desidir nga di mobuhat. Formula, nai koto ni suru. Nai koto ni suru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir nga di mo palit. Kawanai koto ni suru. Kawanai koto ni suru. Tungod kay wa ko'y parking, nagdesisyon ko nga di una mo palit og kotse. Chūshajou ga nai no de kuruma o kawanai koto ni shita. Chūshajou ga nai no de kuruma o kawanai koto ni shita. 63 bang mo desidir nga mobuhat isip balaod o kustombre. Formula, ru koto ni shiteiru. Ru koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip kustombre nga mopalit. Kao koto ni shiteiru. Kao koto ni shiteiru. Sa Mother's Day, nagdesisyon ko isip kustombre nga mopalit og buwak para ni nanay. Haha no hi ni wa Okasan no tame ni hana o kao koto ni shiteiru.
母の日にはお母さんのために花を買うことにしている。64 bang, mo desidir isip balaod o kostumbre nga di namubuhat. Formula, nai koto ni steiru. Nai koto ni steiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip balaod o kostumbre nga di namupalit. Kawanai koto ni steiru. Kawanai koto ni steiru. Tungod kay makadaot sa panglawas, nagdesisyon ko nga di na mo palit og ilimnon isip kostumbre. Kenko ni yoku nai kara, boku wa osake o kawanai koto ni shiteiru. Kenko ni yoku nai kara, boku wa osake o kawanai koto ni shiteiru. 65 bang, madesisyonan nga mobuhat. Bali, laing tao nga wahinganli sa sentence ang mobuhat sa desisyon para nimo. Formula, ru koto ni naru. Ru koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga mopalit. Kao koto ni naru. Kao koto ni naru. Tungod kay way oras, nadesisyonan nga mopalit tag lunch box sa train station. Jikan mo nai kara, eki de bento o kao koto ni narimashita. Jikan mo nai kara, eki de bento o kao koto ni narimashita. 66 bang, madesisyonan nga di na mobuhat. Formula, nai koto ni naru. Nai koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di mo palit. Kawanai koto ni naru. Kawanai koto ni naru. Para makadaginot og kwarta, nadesisyonan nga di ta mo palit og kotse karon tuiga. Setsuyak suru tame ni kotoshi wa kuruma o kawanai koto ni natta. Setsuyak suru tame ni kotoshi wa kuruma o kawanai koto ni natta. 67 bang, madesisyonan nga mobuhat isip balaod o kostumbre. Formula, ru koto ni natte iru. Ru koto ni natte iru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga mopalit isip balaod o kostumbre. Kao koto ni natte iru. Kao koto ni natte iru. Nadesisyonan nga ang Japan mopalit og saging gikan sa Pilipinas isip kostumbre. Nihon wa Philippine kara banana o kao koto ni natte iru. Nihon wa Philippine kara banana o kao koto ni natte iru. 68 bang, madesisyonan nga di mobuhat isip balaod o kostumbre. Formula, nai koto ni natte iru. Nai koto ni natte iru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di mopalit isip balaod o kostumbre. Kawanai koto ni natte iru. Kawanai koto ni natte iru. Nadesisyonan nga di ta mopalit og mga bag-ong modelo sa cellphone kay mahal pa ang mga presyo niini. Mada takai no de, saishin model no keitai wa kawanai koto ni natte iru. Mada takai no de, saishin model no keitai wa kawanai koto ni natte iru. 69 bang, basin. Pasabot sa basin kay adunay gamay nga tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus kamo shirenai. Kamo shirenai. Leksyon 74. Basin mo palit. Kao kamo shirenai. Kao kamo shirenai. Ang akong manghod nga laki kay basig mo palit og bay sunod tuig. Lainen ototo wa uchi o kao kamo shiremasen. Lainen ototo wa uchi o kao kamo shiremasen. 70 bang, tingali, bali 50-50 tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus daro. Daro. Leksyon 74 gihapon. Mopalit tingali. Kao daro. Kao daro. Tungod kay abi nako mopalit kag sabon panglaba, wa ko mopalit. Kimi ga sentak senzai o kao daro to omotta no de, boku wa kawanakatta. Kimi ga sentak senzai o kao daro to omotta no de, boku wa kawanakatta. 71 bang, sigurado mo buhat, bali sobra 80% tsansa nga mahitabo.
Ang formula kay full conjugation sa verb plus ni chigainai. Ni chigainai. Leksyon 74 gihapon. Sigurado mo palit. Kao ni chigainai. Kao ni chigainai. Si tita kay sigurado mo palit og cake sa iyang birthday. Oba-san wa tanjoubi ni keiki o kao ni chigainai. Oba-san wa tanjoubi ni keiki o kao ni chigainai. 72 bang, dapat lang mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus has. Has. Leksyon 76. Dapat lang nga mopalit. Kao has. Kao has. Tungod kay guba ang vacuum cleaner, natural nga mopalit og bag-o si tatay. Soujiki ga kowarete iru kara, otousan wa atarashii no o kao hazu da. Soujiki ga kowarete iru kara, otousan wa atarashii no o kao hazu da. 73 bang, rason sa pagbuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus wake. Wake. Leksyon 77. Rason nga mopalit. Kawake. Kawake. Maayo pa ang microwave. Busa way rason nga mopalit og bag-o. Denshirenji ga mada daijoubu nanode atarashii no kawake wa nai. Denshirenji ga mada daijoubu nanode atarashii no kawake wa nai. 74 bang, bisan. Ang formula kay full conjugation sa verb plus noni. Noni. Leksyon 78. Bisan mo palit. Kao noni. Kao noni. Nakasuway ka na ba nga bisag imo nang napalit, wa gyud nimo gamita? Katta noni ichido mo tsukawanakatta keiken ga arimasu ka? Katta noni ichido mo tsukawanakatta keiken ga arimasu ka? 75 bang, og katapusang conjugation ining video ha. Bisan gihapon. Ang formula kay full conjugation sa verb plus keredomo o ang mga variants ni ini sama sa kedo o keredo. Leksyon 78 gihapon. Bisag mo palit. Kao keredomo. Kao keredomo. Bisag ako ning gipalit ning sapatosa tungod kay di man kaayo nako sulubon, gusto na kong ibaligya. Kono kutsu wa katta kedo amari hakanai no de uritai desu. Kono kutsu wa katta kedo amari hakanai no de uritai desu. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki ni ining video ha. Numero 51 hasta 75. Paghatag o pagdawat og aksyon. Dili na mubuhat. Tokoro, mga punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, og ang mga pseudo nouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake, mo ekspresar og rason, og ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o bisag kuan pa. Sa sunod nga video nga katapusan sa series, atong tutukan ang katapusang 25 nga conjugations, numero 76 hangtod us kagatos. Ang passive tense, causative tense, o causative passive tense. Pag-ekspresar og hangturan, pagbuhat og ingon-ani, intensyon, personal nga obserbasyon og chismis. Sa paagi nga nabuhat na, buhaton daan, paduol og palayo, way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat unya mohunong, tiwason og buhat, buhatog usab, hingpit nga buhaton og dili hingpit nga buhaton. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopada nimo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize.
Aduna pud tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, ug break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambate kudasai. Otsukare sama deshita.